Patiri mwene misheni ya parish ya Catholic ya Kajuki na amenerete bukatha kuona kwa Pelis Mugera uria wari nchamba mitandao muno mantu nejege siasa kerekire mathiko jamze Stephen Njoka Kabea uria ni ithe wa Patiri Isaac Mbuba wa Catholic thiguruni ya Tanzania. Patiri uju Edwin Muteithia ugite ndwache gisiasa ibatere kuthirwa na njire jakoti na tekuragana. MC wa wodi ya Karingani Muriithi Gaturo akiaria mamurene jauno no rite thirikari kuthithio chunkuni bakungana na gwikira kampeni athuganirwa buragani bubo mbere ya mutotigi anogokwa. Samuel Gaishma ari na ripoti. Ikanichani ya Catholic ya Kiang'ondu Ntere Chechuka mathikoni ma mukuru Stephen Njoka Kabea ura ni ithe wa Father Isaac Mbuba ura atungataga nthiguru ya Tanzania. Murugamiri wa parish ya Kajuki Father Edwin Muteithia na mineretie mburagano irayigitwe ikionekana na yaruarua iri ya Pelis Mugera. Niyo tabatiri ni ngukonde madhivya jaja na makarika jaja na the strongest time possible ati twithirwe tukiumba kweja na gitio na kumenyerera uturo bwa antu bara bangi tutigegie siasa kana mauntu jara jange jatuma kuigwa kwina bamo beto baguta uturo. Father Muteithia ariuria antu bapegitejo uturo bwa barabangi kuringana na rutheto rwa Murungu. Ene thithia rio koma na iribaterie kuigwa regitigano nario muntu no kethirwa kamubitanitie muntu no kethirwa gukumumena utina inya ya kurutaruta moyo jwawe bo nitwithirwe tukigwata gitio gioturo wa muntu mwankarira ngai akamujukia wengwa. Muteithia bari na MC wa wadi ya Karingani Muriithi Gaturo bariromba akari bathiragia mathina gatigati kago na njira itakunanga watho ta ino ya kuragana. Ndina kimako kinene muno nunto muntu atiumba kuragwa ntuko inu na atemenyeke na maumara uraga ntu nitukumalomba metekire gutumira watho kwina watho uria utwikaragia ungikorwo muntu gakubitiritie kana ni atagwikarikite. Koguo nuntu netwi twina waziri wetu wa interior Kindiki kila tonke mulomba anakirwa na lo sababu kwina lo sababu ciengeire na macinani iria itekumenyeka iria ikomba kwigwa igiokia muntu akathie na akauragwa na kaula bururu. Kurumirira watho buraburio bwa nthiguru bwa gutukaria ketha muntu gakubitiria rumirira watho buraburio bwa bururi nikenda bomba gugukaria. Gaturo ariromba thirikari iruthe uchunkuni bukugana bwa gikuo gia Pelis na baigwe bagwikira mpeni baraba muragire mbere athikwa. Ninkwenda gwitikia ati ana mbere athikwa thirikari ikegwe gutunenkera resort cia buria laugirwe nuntu gintu kia mbere muntu gacha kwigwa ari na thimu na ni tukwirwa ari na tembete nitubati kumenya no amuringiritwa mwisho ni ati aumbire gutafiri ko kunthe athiete kuma muci kwae na omba kwigwa akiuragwa na gatewa. Nkiripotera weru weekendi kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.